Jang. Kelengil ci. Men kengken cang bener nih. Cemilu ci kedek kengken ci. Nah. What? Jang. Ya. Kedek apa tuh itu? Kedek irit. Irit apa? Irit ke nasi. Duka dicingurang itu. Men bos gitu sing cara melem kedek jegelar gelur. Bos marau kade rasa ngajang nasi jaga abo kedekin botlah tuh ke energi. Yang serem sih. Dini di alang kepuro sing jekwangan apa? Si ngeruntuh kong wibawa kan. What? Kang. Pang mau wibawa. Engken jan ini. Mending. Mengending. Oh. Apa gending jangan? Nah apa aja bisa si mengending? Nah, deh. Cang mengending. Melem ngigal. Nah kakak ngigal. Nah deh. Ingalin mengending. Nanden na malu nu persiapan. Bersiap tuh. Iya kakak ngantor sang cai. Cakep bala. Yang cakep balang gendeng sini. Halo wong pengancar. Ngecakep bala. Semua kegigil baca temayala. Cakep bala. Ngacakep bala. Lewong pengancan. Kop cakep balang. Kop cakep balang. Semua kaki baca temayalan. Igal na. Ayo, bawa suci mengenang dengan bersuat. Kene pulas saja. Kone ngorang ngigal melem ngenggen. Aduh, kening sini. Jekiak bener kakak. Kelong. Tutin kakak. Kelong. Wah. Bangkitu, naki bangkitu, mari aja kangu. Nah, ben, geneng si ben geneng. Ben sang mengendeng, ben. Geneng apa jani? Nah, lenang ken cakup balang nih busante sing bisa kakak tinggal. Nah, okay.
Helm bên ngigel, bên kakak nih ngigel. Nah, bos siap tuh, bos siap. Nah, singe ke bapak, singe ke titian. Udah. Jeng nyak mau gending nak nyekah ke bos ini. Dia bapak kejawa melingge. Jero dangin. Wentan belin tiang melem dari kau. Wadah, sejak mau peras kadensi kakau selidan. Mensajan itu. Bang gending gini sing kanggo, bang gending gitu sing kanggo. Wah, nih jani nih lenang alih. Gending pang modern dek, gending pang modern. Pang modern. Bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggris lagi. Ih, pangangon promosi wisatawan itu kau mai ke aleng kau di raya. Nah. Kebetulan masih Cang Maro melajah gending bahasa Inggris Sibi. Nah, dia ke gending sini. Nah, you break my heart, break my half. You break mama half, break half maaf. Pakai gending apa tuh lah? Gitu tepuk kencang. Dijo cilepukan. Ditok-tok petak-tak ngetok-tok cai. Sok kan sih. Lo gitu jangan itu. Gending lagu bahasa Inggris yang viral gitu. Tuh boyu berak-berak mau break nonton gending itu. Wadah. Dia berasa ngut. Dok. Ya. Ada. Waduh. Oyong, mancing oyong. Aduh, helm sajan. Jak geneng cinjak sing ada benak koleng tuni. Adi sing benak orang melem. Jak misi cakup balang, sewodo misi geneng nak nyekah. Ben misi berak-berak mau break arah geneng apa dotona. Bah melem jak bisa nyacat kan. Awang melem kesukseman nak ada tuh. Sukseman apa nih? Gening cakup balang itu. Wah, sombong sih. Apa artinya itu? Cakup balang. Cakup ngaran cakep. Cakep itu artinya bersatu. Balang ngaran balo. Balo ngaran masyarakat. Artinya masyarakat itu harus bersatu. Bersatulah engkau generasi muda sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu artinya. Undang-Undang Dasar begini. Duduknya apa ini? Luwung titi, luwung pengancan. Luwung titi artinya tato itu aturan. Luwung pengancan yen subuh beno ado aturan. Luwung peraturan itu laksanain peraturan itu. Ya namun tuh deh pemimpinnya subuh mau kebek ngai peraturan. Kira-kira tinggal nutuk gitu. Tumbuh gigi bersaat berjalan. Tumbuh ngaran lekat. Gigi ngaran gugu. Yen subuh gugu peraturan itu jak mekejang. Sinah subuh maju negara Indonesia merdeka nenek gitu. Sing jak cara melem
Kamu mai melem gelar gelur people power po toton di dian gelar gelur people power nyen urin aja nyen nyak ngugu yang gitu ada cai ngawak gen pemekasnya kene yani ngut engken tu melem wah siap-siap dia jadi siap-siap aduh apa menyambut royal wedding apa tuh royal wedding pemadan gitu pernikahan pewiwahan Ide Dewagung oh iya subuh mau sebar undangannya mila oh jak bupati mau undang presiden baru mau undang Jokowi tuh gitu wih boh ada undang raget nyen ngiring Ide Dewagung itu dia situ ada nih dia situ no nente malu melam bonyak lah deh do dia situ ring Ide Dewagung gimana kalau ngelemas kayak gitu peh jak maro kalau ngelemas oh ya nyak taseng dia situ sing tasnya enggen nyak taseng enggen sing taseng nyak taseng sing tas nyak tas sing tas jak nyak jak cai ne jak macam-macam ke megalap tutur je artinya sing pang pasti pang sing jak unang kan mesebar pengantin sing karwan den ada nak mulu gitu sok jual mahal kan bo kan bakat selah nih jak sing nyedang lem aduh ratu medam iya wah Ide Dewagung tuh Ide Dewagung wah titiang tolong waduh wah iya dia kaya laki ante enak tulung akan sirayate ki kakan terawan ante anak kita sidem maka paramening alang kediraja kita maka ratu ulun yate ki kakan te anye waka kari kita kuang yang pun apa yai dah adi dia situ adi oh kengken jeban adi nih cutat nih harusnya ajak beli tuh ien pet perade idewo nyak idewo nyen saat mako ratu beli nyen ane memanyak soang apa ya tuh hano sakti muah natan hano sakti ori siro sang irawan nyen mirip ane ada lebih sakti ring Ide Dewagung nyen sing ada sebetulnya langit sedidur tanah sing ada nyamen pada kesaktian Ide Dewagung wah semua ada ya sama ada paru Rakwano raksasa nista kingan ika soang apa majari kita sakti kita angwat karo ulun natan hano suamingku sakti apa ya teko ian tuku kita prawiro enak watanding sila kramo kita lawan sirang rakamu ian kasor sirang rakamu iya kita sakti ian mangkano dan harap sila diah jalaki wah
itu ngerepat munyin apa orang tu ngut apa orang tu ngut. Meh. Yang tajam tuding tu agung weh. Rahwano cai nyen orang cai jelemo sakti nyen orang nyai sakti bani kan nyemak kurang ngenake sing ado somahne cuma nyen orang ibu sakti yang gitu yen saja cai sakti oh siaten somah wakine siaten sang Ramo Dewa do gitu sakti apa gitu Paninga kelengeng ki ne bensi jelema bungut jarang cai oh ini misi gondong nih jelema gondong nih apa kalau orang sini ada misi sing gitu cing lebih kan aduh Dewa Ratu ya kengken ya lakar daden nenek yen dingah kang ordo ido sang Ramo subo nak ada ngutusan mai gitu walau dijauh kaden utusane jani do Dewa Ratu kengken ya daden nenek waduh, bobab kita dia akhirnya lagi. Sawengi ada lawas sing ulun angan dia, ian tan menake pejah kalangan dia. Apa? Ian tan menake kita pejah kalangan dia. Ia teki kanang kan ke bepreo tibo kaneng ulut tu. Dia situ yang sajan jelemu tidak tahu diuntung. Oh, jani kan mal tempo. Ian ben manis sing ada jawaban yang mati tenaga ini. Mati. Oh, mani. Nek keresido doagung. Keresido agung lakar kemau ulung ke bawangnya ini. Wah. Apa ya teko cara ke? Aduh, tenuning dia tu. Tunggu dia tu sangat tang. Nak luh tu muluk itu. Muluk itu lebihan muni. Tu, bukan bakat selahnya kayak ni oh. Waduh. Tua dia tu mau bino kang cis tu karo enak. Tam-tama kena perawat yang raksasa pura sama jaga-jaga. Ingat kena tu bangyang tiang. Menjaga. Kenapa kita muak? Raksasa nista damo kita? O antiana mawaroko kita waduan nirang ada kamu perawat king monaro? Iya ya mata makan kita monadi wanaro? Tanarep sira dia jana. Memeh Dewa Ratu. Yang nenten percaya hidup sang Janaki Ratu hidup diaksi jauh. Sedane mangkin eling-eling. Napi pinaka cihnane ratune maka utusan itu sang Ramo Dewa. Napi sane sampun kepicau antuk hidup. Nika aturang ratu. Mangdo eling itu dia situ. Waduh,
Narenara, Narenara. Oh, apa buah? Waduh, Narenara. Iya sang ulun mengarana ya teki Maruti, makedutane rangada kamu. We poraya kita mawaroko. Iya teki sim-sim ni rangada kamu enak. Amet ulat tekang sim-sim. Dia temangkane. Nare. Wawu samangkan menget dia kajanaki. Menangis. Sangkan menangis. Sia-sia kakak Narenara kang kadeang pula mangke dan kewasa ulun mapasa kerikita kakak memeh dewa ratu beli sang ramo dewa beli punapi yang tiang mangkin niki beli ya namun api sampun suwen di tiang mepasakan rengangan beli aduh dewa ratu kegantak kelang laran temanggi dan kawasa dia kejanaki ngapa lawan kita kakak memeh dewa ratu sayan eleng ratu ring kawen tenani dewi raka. Ya namun api sampun suwene ratune. Mau palas angering dodo dewa ratu. Don sido di tiang beli. Ngantuk. Waduh. Nanak Maruti kingani ke. Wantiana suk semeng karadaya. Wasida parapte kingani ke marawantani kananga lengko diraja. Lah. Sadinaning mene juga ame dia te kecudaman ning ulun. Aturakena kerisi rangara kamu. Antiana sida sigera parapte marawantani ngalengko. Wah. Ian mangkana sadinaning mene juga sira Maruti bue paraya mamu itu. Nanging sadurunge sira Maruti mamu itu ikanang udiano bue paraya sida ruk dene rang Maruti. Wah kian mangkana enak. Yade gitu. Engke tu na, pak. Subuh madan kesuksara, cikna utusan itu sangat noman gitu.
Buat ini percaya kita sang diasita sih gitu nah. Mana? Mo ne jani dewo sang Maruti. Aturang ne sudah manin gelah. Orang itu sang Ramo dewo. Maka cikno dewo subuh ketemu orang gelah gitu. Mengkengken perjalanan jani nah. Itu sang Anoman senyak dan mau pamit. Seluruh titiang mau pamit ratu gitu. Tetamana puniki pacang rung titiang, pacang benyakan titiang. Weh, kemudian nyemak gaya lebih ben itu sang Anoman. Iya nawang. Udah. Itu sang Anoman subuh kepicu dan nang sudah manin itu. Dua dia. Wah, tualen, inggih titiang. Enak, iya tu mangke kawingking gitu. Maruti bepaya ang rukakan ikanang udian. Weh, ayo tukal ngewong tataman ng nakay. Yo, kawingking gitu. Inggih tu. Wari wawu samang kana. Wah. Aduh, ngut, apa tuh, ngut. Memeh dewa ratu. Uduh, meh peseliwar. Yang pagelantas kayu ngut dewa ratu. Memeh, aduh, meh dewa ratu, medam. Uduh, meh, gitu. Tuh, kaya udah kena ngut. Tuh, yang sing pelih bencana ada musuh dan aduh, koraksasa. Wah, jaga. Wah. Wah. Buset tinggal ni ke tuan pariwang di pejah tinggal ni ke pakai. Memeh jagakan bener ngamplong tendas buung kalau di perandau nih mungkin nih. Duh, ngopi malu pak, istirahat malu, yang sajan pun ngalih gaya gitu. Ada guru di ni kau. Yang dekat anak tua milu mau belo pati.
yen sing nemen iya nantang yen nemen besnak tuwa ngene kalau masiat kelawan jadi kelawan jurus apa kal tadi oh jurus apa kal tadi oh ne Bani do lebihan kan satu jurus oh jurus dewa mabuk sang cheng fong cheng hang cheng hong jang dong jang ding dong wang dong oh jurus kupu-kupu terbang oh oh Bani ada aduh kadung liu meswang jurus sing ado kena doh lancur kalah sabut kalah wah iya teki make sira sangakse bebar ayo makotaken gaweannya nane sang durat make nah ne jane lawan bos saya ne oh sangakse siap-siap mati tenaga ini jani lawan engken rune tu bo mati maro kena panah mundo kan bo nyeplek-plek engken rune kenuk kedo tu mendune tu orang ajum-ajum kan puteran Sangyang Bayu maro kena panah mundo kan bo mati engken sing mampu bojo kapo orang jiwan sini maro mundo kan wah popap tualen sorry tu ada yang tu pun bangkau sekarang wah tualen elak ya tu pakai hatanding sila kenapa muah ben kalau siat nih iyo sing kadang malu panah ayo iya teki maka ciknane maruti maka dutane lang kamu wah nge tu yatra punika
Kemari mana? Wantiano popa punya kita. Tuan di mana dia ada lagi? Tuan dia. Waduh, banyak sudah sangak sih. Wah, nanak, Megan ada. Wantiano enak. Tumunun, kalangan tumunun. Iya, teki kana sataru enak. Penjaga kena sini. Nah, Megan ada, dewa. Tuan, ni jadi ada musuh. Wah, lawan. Iya, teki sira Megan ada beprayo lumawa dak kanang musataru. Lali. Iya, tiki kanang naga basenak. Tuari banan. Wah, kangkad yang pula po. Nuruk. Iya, teki kanang satu dua sida kasor den ku megalade. Enak tadi mana. Nuruk. Lah, iya teki penjakan di kanang satu. Nadia. Wah. Kuangkan yang pula apa? Penjah ingani ke bagi. Wong bullshit turat maka kita. Ulak wantian tanang dosada. Lala. Ya, kenaren dah. Ayo, kita menjagakan di kandang satu tu. Mapan siro ya tu mengarandut dan wenang pinajakan. Ni wibawa ni kandang alang kepura yang mangkan tu. Wah, dasar wibisana. Nyunjung satu ngandap ruang. Tuh, ampun dingah tu. Yang apa kalando semien? Yang matiang. Oh, wah, dewarat. Ian mangkana tanang dosa tu bangki. Raksasa bersama. Kue porayur sida molaro sida durat makenak. Tunuan sida tunuan. Nah, jek tunyal kengken je carane bangseng sara yo. Wah, sawang kan tunyal.
Aduh, Dewa Ratu pun. Memeh Dewa Ratu. Yang pun kadirasa pun halang kepulauan kujang jadi melam. Aduh, yang sakti, yang sakti. Raksasa, tolong. Wah, berasang langkah kakasang lelera sigara maruti kalumumpat maluwi Dewa Ratu Nana jak kadirasa kesang pun sengah kadirasa halang kopurone meredah Dewa Ratu meh kengali-ngali do sangan noman makecos makabar sing itu na mawali ring Gunung Maliawan tangkel ring ido sangaramo dewa maturuning gitu. Mengkengken na janin ang iring pemargen ido sanganoman. Dakang wang jo ben mani yen iring buin. Ayang nene neng ben yen binado ke PKB gitu deh. Inggih kang yang arau kiri. Soamang kade. Luwer kanang tatawa